Hakini ki arp sokenta balalejna saungut klat hasyan hapo ka jelam Manipur. Hak baka jingelek ka bajur kalajia hajan borda cakasnang Churachandpur bat kasnang Bishnupur kabadan hapo ka jelam Manipur. Na pedang kini ki saungut uwe ude ukena kanyo snam bat uwe bat ude pulit caka jelam Manipur bat arungut pan amsim layatu. Kane ka jingyap na cakini ki saungut kadai hakini ki arp sokenta ki balalej bat kata la suba badai hakapor sau baje minstep bat kane ke jingyale kalajia hatrailu bat halum jong kate kasnong Bishnupur kabadan marjan bat kate kasnong Churachandpur. Maremi kane ke jingjia kisipai cakari India ki Assam Rifle kidan hapo kate kasnong Bishnupur kisipai kili asngau ya ka jingya set hapo jeranglum cakate kasnong Bishnupur hendrai ki pai ba meite ki badan hapo kate kasnong Churachandpur kila khanglat badaki hajar ngut kile khanglat berkem ailat expai jagari India bakin lektor hakatika jakam ban lek khanglat ban lek penduna ya ka jingya snam hapdang ki meite bat kuki bad hakabai dei ka bakham bani ahlor kene ke jingjia SP jagatika Churachandpur laitu baka jingya siat kelas dang syah kapor sibaje sitang menmit bad ketika jingya siat arngut lakhlat asyan lain lamen saujur bat poi sah kapor tempat sabaje ami biang kajing siat bat kata klat sawe pulit Manipur bat uwe ukena kanyo snam kari India menta kalanang pha susu ispai jagari jongka bat kala poi hadu kemba sau pho hajar ngot kisipai jagari India menta kila dan hapo kate ke jelam Manipur pulit jaga jelam Manipur le thuru bahadu menta palat kemba sispa atam telik ki bangkas lane kita ki yang trap balas na kerpang balabu daka plastik simen banyada hapdang kajingele ki pulit caka jelam Manipur kilaang bapalat cispa atli ki bangkas kila yaban pen prana bat pen jatna ya ka balas nabi ain daki leno ki badan hapo kate jelam Manipur.